Ovo je prilog savjetovališta za prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja u vezi teme deca i digitalni mediji. Poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Dimitrijević, a gospođa Fuada Terzić-Katkić će nas podrobnije u vezi ove teme informisati. Hvala puno, gospođo Dimitrijević, vrlo rado, drago mi je da imam priliku za to. Danas razgovaramo o digitalnim medijima. Oni su naša svakodnevnica, ali mogu i da preopterete našu decu, mogu čak i da ih učine zavisnima. U prvom delu razgovora osvrnut ćemo se na sljedeće. Šta podrazumevamo kada govorimo o digitalnim medijima? Na koji način devojčice i dečaci konzumiraju internet i digitalne medije? Koje šanse nam nude ovi mediji? Ali i sa kojim rizicima moramo da računamo. Da krenemo od značenja pojma digitalni mediji. Gospođo Terzić-Katkić, možete li mi reći šta podrazumevamo kada kažemo digitalni mediji? Po digitalnim medijima ili također novim medijima podrazumijevamo sve elektronske medije koji funkcionišu sa digitalnim šiframa ili takozvanim kodama. To su, na primjer, internet, mobilni telefon, elektronske knjige, digitalna televizija, radio i video, različite kompjuterske igrice. Ova tehnologija se razvija današnje vrijeme strašno brzo. Različiti aparati se polako sjedinjavaju u svojim funkcijama, to jest oni postaju jedno. Najbolji je primjer pametni telefon preko kojeg možemo koristiti internet i koji u današnje vrijeme je jedan mali kompjuter. A čemu nam služe ovi digitalni mediji? Digitalni mediji nam omogućavaju lako i brzo informisanje. Na primjer, potraga informacija preko Wikipedije ili čitanje različitih časopisa. Oni nam omogućuju ne samo gledanje videa, već i njegovu obradu, pisanje ličnog mišljenja pa i prosljeđivanje dalje. Također, tako je i sa muzikom. Pisanje e-mailova je danas skoro postalo novi način komuniciranja između nas. Digitalni mediji nam preko socijalnih mreža omogućuju kontakt sa prijateljima i porodicom. Kuckanje poruka, takozvano čatovanje, je također postao dio naše svakodnevnice. Onda bih vam mogla i postaviti sljedeće pitanje. Na koji način ih naše devojčice i dečaci koriste? Koji mediji su omiljeni među decom? James studija je anketa kojom se svake godine posmatra kako omladina u Švicarskoj koristi svoje slobodno vrijeme. U anketi učestvuju omladinci od 12 do 19 godina i prema ovoj anketi skoro sva anketirana omladina kod kuće posjeduje lični kompjuter ili mobilni telefon. To znači konkretno, 99% anketirane omladine posjeduje internet ili ima internet kod kuće, 76% posjeduje svoj lični kompjuter. U toku sedmice su oni otprilike 2,5 sata na internetu ili surfaju po internetu. U vrijeme slobodnih dana to se vrijeme povećava na 3 sata i 40 minuta. 99% anketirane omladine posjeduju također i svoj lični mobilni telefon. Ova anketa je također dala ili pokazala nam da je druženje sa prijateljima i dalje važno kao i prije. Također da djevojčice i djevojke koriste prije svega u socijalne mreže u internetu, Instagram i ostale. Dječaci i omladinci koriste socijalne mreže također, ali prije svega kompjuterske igrice i online igrice. Naveli ste nam veliki broj informacija i činjenica u vezi digitalnih medija. Možete li nam reći možda i koje nam šanse još oni nude? Digitalne medije nam omogućuju bolji razvoj i učenje. Sam pristup informacijama je puno brži, uz to postoje igrice za učenje i razni savjetnici. Onda zabavu, kreativnost i uzbuđenje, na primjer dizajniranje naših tekstova, fotografija i videa. Jačanje moći predviđanja, takozvano strategijsko razmišljanje, se poboljšava.
Poboljšava se koncentracija i rješavanje kompleksnih zadataka. Vještina motorne sposobnosti za brzo reagovanje u kratkom vremenskom periodu. Tehničko znanje, sama instalacija, upravljanje programa i raznih aplikacija. Uz to umreženje, kontakti njega i proširenje kontakata, prijateljstava na socijalnim mrežama, kod nas najviše na Viberu, od Viberu, pristup uzbudljivim pričama i uvod u druge svjetove i na kraju razbijanje dosade i opuštanje. Napomenuli ste da mediji potpomažu razvijanje strategije učenja, ali i određenih vještina. Možete li nam reći koje rizike oni nose sa sobom? Jedan od glavnih rizika su prekomjerna stimulacija i problemi sa koncentracijom, uz to i slabljenje školskog uspjeha. Onda za postavljanje ostalih interesa također premalo kretanje. Što se tiče zdravlja, može biti ugrožen kvalitet spavanja, ishrane, poremećaj moći opažanja, pa i zračenje, radijacija koja još uvijek nije detaljno ispitana. I na kraju riziko od razvijanja zavisnosti ili ovisnosti. Da li to znači da konzumiranjem digitalnih medija ne izaziva kod svih mladih i odraslih zavisnost? I da li postoje još neki rizici o kojima moramo da vodimo računa? Naravno da ne kod svakog ko pije alkohol i također nije alkoholičar i postoji više rizika i kod digitalnih medija, pogotovo lični rizici. To je samo predstavljanje ili prikazivanje, daljna upotreba ličnih podataka, fotografija ili izjava. Na primjer, odjednom vidite da su vaše fotografije koje su stvari bile namijenjene malom krugu osoba ili vaših prijatelja, vidite i svugdje, što često vodi do mobinga. Onda i konfrontacija, sukob sa sadržajima koja nisu adekvatna za dob djeteta, na primjer nasilje ili seksualnost, porno stranice koje se pojavljuju u svim skoro dječjim programa. Vrijednosti i stavovi, u dosta stranica je rasizam, nagovaranje na kriminalna djela, pogrešne informacije vode do rizika i pored ovih rizika postoje i klasični rizici koji vi svi znamo, razni virusi koji mogu oštetiti naš kompjuter ili čak otuđiti naše podatke i programe. Onda postoje i komercionalni rizici, a to su nagradne igre na sreću koje strašno puno koštaju, reklame, pojedine zamke sa skupom pretplatom i na kraju sami troškovi korištenja mobilnog telefona. Dakle, šanse koje digitalni mediji nama nude treba da koristimo, a prema rizicima koje oni opet nose sa sobom moramo se svesno i pažljivo odnositi. Da li sam u pravu? Tačno tako. I o tome ćemo u sljedećim prilazima još više govoriti. Hvala vam puno. Zahvaljujem se na korisnim informacijama koje su izuzetno značajne za sve ljude, ali i naše porodice. Dodatne informacije na našem jeziku možete pronaći na internet stranici www.fisp.ch.ch. Dođite do opcije materijalije, a zatim do opcije internet i na taj način možete doći do ostalih dodatnih informacija. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija u saradnji sa Savjetovalištem za interkulturalnu prevenciju protiv zavisnosti i unapređivanje zdravlja. Gospođa Hatkić-Terzić je bila sa nama i njoj se zaista od srca zahvaljujem na iscrpnim informacijama. Vam hvala na pažnji i doviđenja.